Wali omugenyi mukuru ahakwendera omwaka ahabwa sako ya Kyabujimbi Annette Katsime omwishengerekazi wa Bushenyi ashabira abantu okukorana amanyi. Aha mukoro ogu banjurire ba memba amagoba go bakozire kandi basemire bukozirwe. Okutizire netugamba ngu okwebikira n'ekintu kikuru munonga. Hariho orufumu enfumu negira ngu mugurisa impembero murro n'ekibira ekiwahingire tokubasa kugenda kusharura aho tarahingire. Shaka yanyu iniko yongera mukagire sente umusako mukeguza esente mukakora amaguru ekyakabiri mwaba mweguza sente mukashishoraki shanjiro ngo nubwo abandi nibabane bakora babikiranye ensya abandi nibazeguze batyo bazinyaga icyo mwishengerekazi yesero bwinazi kabisa. Kandi tokubasa kuba board member otajunurwe nogeko kuba byo murokori orukutina rahanga takwenda abakuryaza amanya takwenda corrupt people numutekwa kujunwa mugire ngo enough is what enough. Kandi kumwambere narahanga yagira mukirenzo kumwamukwataje narara yashemuse abantu yagira yabasya hahurire Entanditse rya Kyabujimbi sako no kugira ngo nobasa kufuna yoroni otine musingo na menonga ba group loan. Kazi nkikumi tukabahereza loni no shangito bakazi ntwendo buntu buke koka kasente kagumire mwendi kumbaye kwata mukaja mutwine project yitweji itwitwe tukagita hamwe tukagifinancinga eze sente z'umukushitama buri kwezi mukurundana imwe mukaguma muzurundana muyijapora mustuhereza omusako nberundana bizo mbanka bizo forms tubarambara bakusinga babe kwatanise tubahereze bintu nanga abinji bona bambende bintu by'umuntu usanga niwe udizo abantu usanga batakwibasambira kushora abana school fees ukabe kora group mbuye bwa season ya school fees biza tubahereza ron. Kyabujimbi saka yine ba memba 13,609 kandi binisha ya capital ya miliyoni 609 bahire ron za biliyoni 1 na miliyoni 601 kandi bakoze n'amagoba ga miliyoni 198 gashoka Abraham Muganzi na Mike Twachiri.